Kaseng National People's Party soyong circle kelap pelong ya kajelang dalam election mendak sengi ka arpu artarik jong uyayong arajar arpu arpo kasnong wilengkut kabelong kawin kasnong kibahap apo soyong konstitusi. Hakan ni kajelang dalang ru ubak Pluston Tensong obalong National Vice President jong kaseng NPP berkom juru Deputy Chief Minister jong kasagar jela dalang ru ubak samlen obalong kotong jong kaseng berkom juru kiwi dia kinungelam bar pensenganya kan sengi berkom juru ban yel yelap election nak benta ukotong jong kaseng ubak samlen balnyang. Bahkan akan dikejalang ubah samnin ulaong. Maka sang NPP keladan lupa hak sarkar bat menta katan kam setangi usyabi. Nak menta banyak orang siakan deka sarkar bat uta usyabi usong hak akti jong kipai ba. Menta ubah samnin lo kentui kipai ba ban je kum UMLE jong ka soyong. Hadu kata-kata bah hakane kekenti bang ijin. Baru si kata ijin di UMLE ngempat tim manu banyak form sarkar. Handrai menta habang ijin ya UMLE dak soyong ngila tip bat ngila don lupa ya ka sarkar hakti mentang idon kam satang yo shabi tengah yo shabi napi pa jong kene ke area Wellington bat ka soyong konstitusi baro bat nyara itu shabi daun ni shabi belai do play ine tik do hakai si pau tarik dai kan mau ha sera ini sabi ban le je cekat tebot basa nyon ya ka bo jang pi mar persya ka kot pat keteng badeng samlen hadu batu budam unda jam koi bat hangta ondalanyon kato ka mesien kan sapa nyon iwe kan pa pit nyon baar pa pot hadirkan poin seka God. Kata kedai kebangi ngisgo sarong kasoyong jengi galong ke konstitusi kebala syai bat kebastan. Namar hakine ki kenti ki bayale election menen baladam. Dele lang baro. Hele ki dan katogan ni ki badang bakla. Handrai mata onda kele i baki wei ki parti ya don lang bat ke NPP bat mentahang ni kiong bangi ngim don kamsu ban pa ejen daki wei ban join ke NPP ngin ai be jakabon direct dapat ba bat ka sarkar NPP bat pinjie di badeng samlen kay kabangar i kelas simru ya kasenjam ban penbait ya pot usam hapdeng ke Meghalaya bat ke Assam jekomta ngayo iru baka dan ke mensim bagin penkeria ano itu kitemat orang tu hadu mentang dan lang hang ne bat i Deputy Chief Minister jongi imadu ilong longkan balong ngin hapen keria bain nang tu Jakarta kadai ke mensim idri ijai ban real jong parti jongi kadon jekomta ngajon cine parti kalau kan nongrem bat menta kan ikentiru ngapanti kenai pike paipa ngalalai keleng saudong jong kan ke konstitusi ngalai drong mana ki sub unit mana ki snong ngala organize ya kan ke parti bat ki paipa jongi bat ki to ki paipa ki badang suan joint mai sangi na ki wei ki parti kam tam na ki UDP bat na ka seng kongres paipa ngong ye pi ngem dan kamban kento ngem dan kamban keno handai ka phang menta kalong bagi paipa jongi kidai ki bastard bat ki tep ka soyong jongi kadang don kam sipun ke development bat sipun ki kampen roi ha ka be dei bat ka pule ke puti ha ka be dei bat ka lenti ke sengkin ha be dei bat ka umbam umdi ha be dei bat ka rap karyang ha ka be dei bat ka yo kam yo jam te kom ta kom unong yalam ngalayalam ye pi asnam tam kom UMDC bat sansnam kom UMLE te kom ta ngong ye pi ngaladon ka experience ngaladon ka jing sampang kom no ba yalam ye paipa nang ba paipa jongi bajie dia un yo ka jing mentoy bat nyo iru yang tagaroi kapar na bentaka soyong konstitusi baro kawai tengong pi Kumalai kran mene sekman
kiong MLA ubang inyo banjien manta sa satang kasoyong baro kawai kasjien nadu ka Shillong nadu sa Tura nadu sa Tayjuay kiapet ayu kasoyong kanle banjien yaw MLA manta kanikakanti tengangong yapi kinong soyong kiladap bat lupa yaka rai ban tepet yaka bud haka sembor jong akon haka parti NPP haka kon pai bangong ipi haka neka kenti ke bamanta sipun kijing kentok kijing no hileos ngaulut handai ka to kijing kentok kijing no kam dei bakalong ka basisha handai kiting baka jingele hapo soyong menta kaseng NPP kat nang mikisgi kadang kiu arsya ya ka kebangi ngilayat menta rengkan kachnan nado ka blok NPP soyong ka women swing jong ka soyong konstitusi ka NPYF jong ka soyong konstitusi kumta ka jinglek tur mengi menta sipen item klem tia klem dam ngayo i bagi pai pa kiong ngi ngilastat ngin jiet bet ya badeng samlin bonlong biang UMLA jong ka soyong konstitusi jengong epi habede bede ka dong ka than jongi hangni ngilai i kidang pun kijing don kam bangin le la ka de ka 10+2 kidon ru kirirang ba kile kran bede ba kene ka bang badon kam banora no ka bang ade ka dong ka than jongi te ya ka neru ka le mil jungmon bagi deputy CM jongi nyong nya taulat lang kumno bangin wara ka wei ka bang kan chau pisa habede ha ka de area ka jongi